kasih guys. Buku dulu guys. Ini buku dongeng. Buaya makan cium. Kita main guys. Bruh. Udah lapar nih. Ara mau makan apa? Mau makan ayam goreng. Ayam goreng? Iya, semuanya. Iya. Makan ayam goreng. 2,000 years later. Makan dulu, tapi yang kerupuk. Doa dulu ya guys. Bismillahirrahmanirrahim. Humma barik lana hima razaqana wa qina rasabanna. Amin. Kita makan dulu. Soalnya udah lapar. Haus. Tolongin, guys. Kasih, guys. Makan, guys. Ara suka ayam goreng? Enggak, pasti kerupuknya baru enak. Bunda, Bunda mau pipis. Bunda mau pipis. Bunda mau pipis. Gimana tuh? Kan habis dipipis di situ. Gimana les pipisnya Bunda? Sini aja ya. Ara pipisnya di sini aja ya.
Bunda. Ara suka kentang. Ya. Di mana dong E-nya? E-nya di mobil. Masa di di mobil nanti kotor loh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismika Allahumma ya. Bismika amin. Belum babak minum susu dulu.